Assalamualaikum. Terima kasih. Oh iya. Itu pun Bapak itu kali-kali ngelontong. Selamat datang Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala. Oh, Bapak kasih. Izin Pak. Sama Ibu Pak. Aduh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Halo. Assalamualaikum, Dad. Assalamualaikum, Dad.